In sva šla enkrat z enim prijateljem v Minhen švercat. A u nedjelju 7. juna bit će prikazan film Jaka Terpinca pod nazivom Tehnika narodu. Mene zelo zanima, kako to izgleda. To je jedan tipičan, nostalgičan dokumentarac o vremenima naše nevinosti kad računari još nisu bili nešto dio svakog dana, nego su se prvi put pojavili u toj zemlji, tada još zajedničkoj. Wow. Zgleda grozno. Piratov nas je bilo z povezanim očesom. Eno 6-7. Bavio sam se švercom, mislim, ne ja, nego u filmu smo istražili te priče kako su ljudi znači uvozili te kompjutere, švercali ih. Neki ljudi koji su bili isto jako aktivni na toj sceni danas su neke poznate ličnosti, čak i ne znam, glumci, radijski voditelji, tako da nije bilo teško napraviti neku ovu sočnu priču o tome. To je mafija, organiziran kriminal, fucking shit. Jonasu Žnidaršiću se ne da več, a biti. Priča ne samo mene lično, nego čitave naše generacije.